hiền MGA te hi an tho pui chak chawa te tiang ko mai hian thì lung lei bi tin lung lei di e pe chon arsat na kan nei te em một cô hi kan in share from ti na tin thei lai hian lap thada ban nei la hi tuna kan hands on kan tianga in pe khen ti ro chun in ro ko back don di represent ko kan siam back don na in pe khen ti ro ko te hi in chon in zot te ani hi engineer ania technical background ni tha ania tin kami mamo tura tan tin nelik sayen an bani hian tu lam chi hi capsule course ban ni be renga machine na ta na koi mo te investigation na ta na koi mo te cyber security ta na koi mo te voinia kan fir tam khat tu chu AI ni ang ma se cyber security kami ko ha keng tel rak ni ti ka voini he choi to ba AI kan ti chuan kan trong cái from anh tia mi do trong ban lo cái sa trong ban lo cái lo ta ka til kan du zo tất cả các em tia ta lại hiện đại anh tia là phải kan pe lo cho man in mong có thâu in cái AI version đâu có cái tiếng lo mà sẽ deep study in này chết cái tiếng lo ba when the training and it's workshop ang ni do na ni siya mula ka duwa training ay may workshop on AI and cyber security dia ni when na lang ru alam tu do tu ba chuan dia at na AI ti sa ta di pakat na chuan Google environment in bang du chuan Gemini ta ni chuan ChatGPT hi tu matanga AI generative AI khamiron ti chuak tu te ani bang hian ti user friendly em boka tin hai thalak siam dang lam te ko kan thian pa alarm luna lai kil loi ko pa pai chon so to chang dia ba apiam china angani isol koi tok se kun kujiram dam kian ka chu bang chuan when ni hian okop te hi zo ula ka du'a an tir nang ni ang ta pe chuan apoi mon em chu large language model ania large language model ani chuan trong eng kim ka vet mai ni khami kha machine language ka tia machine chuan khami chunga mi khani ma ya khami ma in chu ke chuan tiam chuan omlo a free version of free version of page into page one ta deep studies deep fake deep learning te nei du page one man choi ko na ti te ni chu ji perplexity airtel hian a so ni na pe an mo perplexity khang ho kha man tam ka ngai lo ma se voinia ka soi du per pa ka chu missing tho hi kan poi mo ti kan soi du a ula chuan AI in an ta report writing in han nei ta mo English pun national media po indu chon ti thei ton English ka tiam lo ti khati kan ti ba te hian national media te tiang chi kan jung ji thu pe ngam lo ani ma se kan na te ho ba ni training ka pe a ai office na re tak kan ba thin ang chi teng te hi file put up ang chi te drafting ang kim ang chi teng te hi ti a all som na ka ta ni tu na chon kan bang ka hunta kan bang thap te to asan chu ibaron ti har pe ka sa kan siam thali a tian ma se kha ka atira chuan generate agentic AI ani kan paluta generate ta chuan tian machine tho kha poi mo ta ni AI a khan hallucination ei thil visual hi be thei ta ni kha machine pop khan in non de mai ta ni chunga chuan cross checking kan tia ai atir tun Gemini ya khan tlem la danglam deu mai te ChatGPT a ko danglam deu mai thei a perplexity a ko dang lam deu mai thei Google autopilot te copilot te a opta chi sang copilot ang AI chi sang ke ron chuak to ni ai result la te ko dia cham ba pui te ko sa lai na ron ti ta tin la music system in siata ator in siata ang ai metronome in siata katiang chi in siat chuan la teng te po hi music teng te po AI man hen all song te la ti la te don film teng te po film in lo siam ta ha ta Gemini ya ni ta chu mi khami chu ni film editor
angin min trak sak ro tin hen from ta okay ka lo pui theng che ti ta chi song song ron dak ta ni kha pok kham sing kan poi mo ta ni kha mi sing ha kan chia that pe lo cho ai phang man trong khan nom lo kan lu thu bu ni cho engei du chu te ka te cho hi ka ro ka ti che ka tu na cho te lo pong nge ya pakat na cho trong tu pa chu no pong ni sera le mo thau fair cho te ting ni sela chu mi yang chu structure chu fair pong pu ni ya ti rom le ta rom la ta các tiền ha mà ni na cái gì phải bắt chuẩn thì cả tu tự có xem thấy mo chú với nhà hiện cop tệ là tí quy đồ chơi wa ato ba thì cyber security phải hiểu là AI thì thu quy mà là phần do cái mong do này do tăng á em còn meeting cái này đó na cái rồi một vấn đề của tôi cái là chú na ta cần nào rồi mà trong có hàng đầu xem cái đó na thì cả cần sử dụng cái đó cái ai anh đi hiện technical lên là sẽ rồi cái này có cần dùng training à NPA car khát cần dùng training à Delhi à thì cần dùng cái là cái này thiam đàn cái chú bài hát system nên cần thiam anh chân chú lục thu cái này có chú làm cho nên với này lại thì các pro cái tiền anh chân chú in hành tiền ai bài hát system thì ngay hands on anh chú bài hát system chú anh đặt chưa là hands on là cần dùng training à technical mi IPS NIT chuộc thì anh chỉ te IIT chuộc tên tàu tàu nó tụ anh thì dùng mấy mà sẽ anh đi hậu thiểm ai anh cần thiểm hết rồi hands on han anh đi chuẩn nghe này anh cần phải được mấy mấy mà sẽ technical nó có mà cần thiểm thôi này rồi ta là hands on man bộ nghĩa là mình abi cái report writing thế nghe này PPT xiêm là nó something more PPT xiêm là phải chọn sớm tổ kami chú cái này chú mi chú PowerPoint presentation các cái đó là topic chú samaman nam cha anh nhá tiền chi thế ha mi zo trong con ông thầy đó mà xem mi zo trong chú thế mi thằng chú xin số đi là tầm này là English năm tầm coi rồi cả anh chú xin số nó bây giờ chú aro thì số cái nó sắp xỉ mà cái chú để làm cross check để làm cái cyber security thì hiện chúng ta hiện cần sẽ tổ chức những cái gì internet nó là improve na ang si den cyber fraud kan tiền si mo cyber threats kan tiền si thu lai hết atam zuar em ani chu hey tu da hian ni ri Ministry of Information Technology le mo ya om khan ni fin ta khata khan cyber security la pang hi an online ko mo em ani chu cyber threats an pang si chu mi hi internet for a day nia elo kan pek tur khan ni fin ta kan thok pui te mo so kan to ne na amo zir line ne na mo mi presentation i ka to khani shum ma chumi chu karon sui ai to don ro ka ne mo ave lo mi chu hey phishing dan tia OTP UPI fraud dan tia fake customer care malware spyware remote access scam tan ite deep fake relo te ka lo sui lo kan o ingat nge cyber security hi India ra ma hian ingat nge kan ngai pui mo en en san ingat nge cyber threat si atam en san kan ti chuan kan threat thei dan tu chuan he India ma population mi pui kan tam en ka ni chu cover kan puya India ra population sam da pa chu ta chuan kan lo te tu chu internet bang he na cyber threats between two ti mai o internet bang mi bum tum ang si hi India ra ma hi an tam ber ni ang lai ni ta ni chu lai a chan chu che han che chu ta ta kan tam ber ni ang lai na na chu an ma ni Indian pui te po min ti boy tu ma tin khobe mun chok sa Indian pui ai ma chuan khobe mun chok sa a bikin he ta western lampang mo sap kan ti lampang ho kum upa lampang ho hi bum man chi ta ni chu ta chuan hei ai mo investment mo khatian insurance mo khatian chi sang khan bum ta in lo bum chi te YouTube pa ko yan an video hemi bum chi ho video hi mi chen khatian an lo ti boy chi ta lo ti boy ti om chi chu hei thiếu than thì số này số một cái tiền bùng truyền thông company yang đâu hiện không về truyền ta chúng ta chủ tăng hiện tiền computer mà hiện lâu chu thì khan bị đăng lâu thì buổi truyền tu đâu cả anh phát thì buổi về để sống truyền ta thì chủ truyền cả thiên mò cái tiền để cái video anh tu bắt là ông truyền ta thì chủ India là mà hiện tâm về là sự của hắn mình thì buổi tuần chủ bị buổi sáng chủ anh muốn để thấy những tiền sinh có cũng ta sai rồi lắm bằng áp bộ đông là tâm truyền em ta thì chủ ta số tiền này mình phim của phim đàn tu thế song chuẩn suy cái thì rồi thì ví dụ chân chủ
a zong zong hina sui hi mi lo ka ni chu ti hi a chan chu thil ani chu ani chu ani che ti hi sui the hi thil tam o mi lo apa ki chu kan film kurangai ti irunga ta ni to ta ni chu kan film kurangai ti se chu an lo dik lo the ya ni ti khan kan drill ru kan siam fel ve pot khangai ta ni chu na kina example ka sui tho ka to ta chu ta chuan a kan en so sin lo ni ama sa ra chu phishing kan tia phishing hi tun ma email la bu la kan phishing hi la ne ni chu ama ro chu tun ma chu email mang hian email ni kan nei chomen karina ama ro chu thil poi mo rong khen na le engem OTP ron khenna ba hi email kan tong to lo mai the tuna hian mo ni ta ka chuan in Vietnam tak tak hi kan man kan rin to chi lo ni chu email hi mo tun ma chuan email hi machine he kuna WhatsApp kan man ang chi hin in Vietnam an hong thin ta ni chu khami hun lan chuan email email inbox kan check tiang ti kha la thin ta ta chuan email inbox ke ko email inbox san hong tai la message chia se lo ong tong ta chuan mo kan hong to fa ai lo ni chu OTP mo thil poi mo ron khenna ba office thil poi mo te khatiang ron khenna ba kha kan bang to fak nem lo ni chu lai chu email chu mo khatiang ni ba kha phishing hi email hong hin an ron ti to lem lo ni chu kun wa hian ama ro chu eng pangin ngen ti kan ti chuan kan mode of communication kan means of communication kan hat tamber hi an ron ti le pa wi chu engen kan ti chu WhatsApp ai ni vet to ta ni chu WhatsApp kan mong tam tu ti ta WhatsApp kan man tam chu WhatsApp mga mi tum ka an tam ti na ni chu mi tum ti chu sang sang ne te mi tum ti tu na mi phishing kan ti pa ai chu poisa lam pang ai na chu phishing ni chu mi dang identity ani ta ni chu mi dang ni na ko ham chi kha ni ta ni chu nang ma mi te I contact number te I email address te I ATM card information te ko ne ka ti lo ru chu phishing ni ta ni chu fish hey sang ha ko chi a ti na fish an te do ke mo mi be san hin phishing PHISH ing an ta ni chu mi phishing kha hey bidang ni na ba na han chi kha ni ta ni chu chu inge ni tun ma khan poilo wa ngai chu ta ni chu ei samni le som khan Facebook te Instagram ta chu lo Facebook kha inge I Mizoram chunga emi mobile la internet kan nei tran tir ani wange ka lo samni le som chho vera khan khani chho vera khan elogi Jadi so Facebook akhir kan in register na sa memang itu bikin result itu mau munda. Dengan kita yang GMAIL ketan itu lah yang Gmail ketan itu. Amar masukkan kata itu hurufin I kesusian apa? Akhir sambil lo kan itu ketika kamu hurufin hurufin I L dulu hurufin I itu kan itu. Tumpahan heti ni omnol cerita ni tu phishing site ni ta site ni ni tu entina SBI polo ni ta se SB entina SB L polo ni tu LV polo ni ni cerita ke L polo ni ni ta ni tu katiang kan tunma tu kan siam tam chin tunma kan tidak kan siam jauh chin ni tu yang phishing website kan sih mo bidang pun na sih kan tak kain ni sih ini phishing kan ini tu namong ICICI Bank kan tin si mo 6 BI 6 an mga State Bank ni yan off yan OI 0 den pangta yawa OI 0 den pangta ni su amaro su tunwa su example ni ta ni su mo tunwa su ni tiang ho hi an la nem to em ta ni su website upload their website chalo si api in bank related kan su la han sa em ta ni su hei chu invena na tu chu ong to lem lo in ka sia tin kan browser man hi a thabo mo kan browser man a thasi hei tu da Chrome ka hong ta Firefox te pon ka kan tu live browser chu a thabo tu ta mo so tin ni ma chu ka tiang deploy chu a hong detect zoom to ta ni chu bi a detect ta chu da kina kan so ila no kan so ma in elogi encryption di kan triam ka chu ba to per nan ta se mi ba khat vena ka sei ba chu cyber security chu na pa ka chu film khura ni to mai ka dia ka chu mo phishing between ho hi and thing lo thon chu an phishing message ho an bum do and thing message an thon chu ti kan sei fi fo tri ta chu an thon da ma chu I sina ha pu sang te an lo bum dan ka dia do khan thil man mo tha to ang chi na ma chu tri ta ni chu chuan thil poi mo to ang te mo thil poi mo chu mi ti lo chuan I bank account hi a enforce don a freeze don tian sin na mo mi ti lo chuan I bank account hi ti don tian sin de in sui chai na ma do khan pon hong chin ta ni sin so ka ti to hong ni na chu mo chu hong chin chu chin ro AI ni to ka
chu na ni so yo kha general AI Investment di aro thang kan sem mai don mi. apoy lo chu chu general AI ni ta general AI chu machine ne la chu